bansaba ngombeyo, yari villa nini cyane, chateau nini, kugira ngo bayimpe mbashe kuvuga ubutumwa muri Suisse, mbe umushumba muri Suisse nukora ibintu mbere yuko madame ajya mu Bubiligi. Ikindi batwije baratubwiye ngo iyo abantu bafite ishato nk'iyi, uwo munsi babona nationalité y'Abasuisse. Mu Rwanda sinari mfite aho mba, ndasa na Yesu yavuze ngo ingunzu zigira iminyobo n'intasha zikagira ibyara, ariko umwana w'umuntu ntagira warambika umusaya. Nta hantu twari dufite tuba, twimukaga aho uyu munsi tukajya hariya. Mbwira abo bantu ndababwira ati murakoze cyane kuri iyi offre, ariko ntidushobora kuba mu Busuwisi, twahamagariwe mu Rwanda muri aka karere kacu. Ibyo bihe hari ibihe bya insecurity nyinshi cyane, murabizi na nibutse Imana ibyo bintu byose. Ugomba kugira akantu kamwe mu buzima uza wibukiriza bw'Imana. Nibutse Imana, ebwira Mana nanze kuba umusuwise ejo bundi. Twanga inzu nje na madamu twayihawe n'umugore, umugabo witwa Andy na Bettina, bayiduhaye n'impapuro. Efite icyo gihe valere yari mu mamiliyoni 4 y'amadolari, ekivala y'amafaranga Suisse muri 99. Titwaje gukorera amafaranga, niki twaje gukorera Imana. Nitubaho sava, nidupfa sava, ariko tuzabaho mu Mana. Hanyuma madame bicaranye n'umukontable, amazina muri computer aramureba, nyina w'ingeri Gitwaza umwana Elize, arambwira ati madame kuki waje kandi iri joro mwaraye mwishyuye? Mwaraye mwishyuye? Madame ati kandi mfite urwandiko mwohereje mu gitondo. Aravuga ngo urwo rwaje kera ararushwanyaguza araruta. Ngo madame Angelique, nyina w'ingeri tu as payé hier soir. Muri computer y'Ababiligi hari yanditse ko yarishe ngo selema, mwumve selema hasigayemo ekivala y'amadolari 20. ngo ayo ngayo umwana namara gukura azaza yishyura. Uzi uko byagenze? Ndi Kigali, umuntu yampaye amadolari 200, mfita ndayamwohereza yose, sinatanga icyacu cy'amadolari 20. Abimbwiye ndasenga ndavuga Mana kuki utayishyuye yose, niki washatse? Imana iranyibutsa ngo sinatanze icyacumi, nayisigaye mu ideni, nayisigara mu rindi, nayashakishe nk'umusazi ndayishura. Najya nayo mafaranga nyuma twasanze, kuko twasubiye n'umwana amaze gukura, kubabwira tubibutse ayo mafaranga, baravuga ngo ntayo natunazi, no muri comptabilité byararangiye. Twagiyeyo na Elisha na madamu muri hôpital Saint Pierre kubonana nabo kubashimira. Elisha afite imyaka 6. Bukeye tujya mu ivugabutumwa muri Amerika na madamu. Tugezeyo, cyo gihe yari atwite umwana wa 2. Imana yatubwira ngo uyu mwana uzavuka azaba umudokiteri, umuganga, muzamwita Luka. Twari tutaramenya na sexe, umwana yari akiri mu nda, nyina afite nk'inda y'ukwezi kumwe cyangwa 2. Imana yatubwira ngo ni umuhungu, muzamwita Luka, ni umudokiteri. Uwo mwana bafite imyaka 10, ni umuhanga cyane, azi matematika, azi imibare. Ubu ngubu arigira muri Amerika, afite ubwenge bwinshi, ni nk'umusava, yitwa Luka. Aho muri Amerika turi mu nzira ya returu ngo tugaruke i Kigali, umugabo arahaguruka aravuga ngo nimushobora kugenda, uyu mama afite inda y'amezi 7, naguma aha ngewe nzatanga amafaranga tumwishyurire. Abyarira muri Amerika, i Michigan ahitwa Grand Rapids, mu bitaro bita Spectrum. Uwo mugabo yishura ibihumbi 16 z'amadolari. Umwana wa 3
atwitse uwa gatatu nawe turasenga Imana yatubwiye ngo nawe ni umuhungu azaba perezida, muzamwite Dawudi. Nge ndababwira ibyo Imana yambwiye. Iwanjye rero mfite umuprofete, umudokiteri n'umuperezida. Hari ikindi? Si ugupfa kubyara gusa ukaza ushakisha izina, ushakisha mu ma interinete. No, Imana irakubwira. Urabyuka gusa umwana yavuze ngo umwise Rambo. Rambo bivuga iki? Ibintu bitumye dupfa benshi, ibibazo dufite nuko utagira vision, nuko utavugana n'Imana. Ni gute waba umugabo, waba umudamu, uhubatse urugo utavugana n'Imana nyiri urugo? Bibaho? Ça n'existe pas. Ni gute abantu batarwana? Ni gute amadivorce atabaho? Uwabahaye urugo mutagira na communion nawe, nta communication. Dawudi rero umwaka wa mbere, Dawudi igihe Obama yabaye perezida bwa mbere, muri salo turimo tureba yaraturitse ararira. Dawudi yari afite imyaka 5 koma yari afite nk'imyaka 5. Ndamaza Dawudi arizwa niki ngo Obama ambere angiriye mu mwanya, ngo kucya angiriye mu mwanya, kuko yarabitojwe arabizi ko azaba perezida. Uko turimo tubarera turabarera bijyanye n'imihamagaro yabo. Ararira cyane, ndamubwira ati humura uracyari mutoya. Ngo nibyo none siriya ntebe namubwira azayivamo, bagenda bagira amamanda ngo okay. Dawudi nawe agiye kuvuka, wa mugabo aradutelefona atubwira tumva rero ndiyemeje kandi umwana wanyu nzamwishingira. Nanone yongeye kumurihira. Ni umugabo usanzwe cyane, usanzwe pe, ariko sinzi igihe iyo dutwite sinzi kimukoraho. Mu buzima busanzwe nitunavugana kenshi, iyo madama atwite wa mugabo aritanga. Uko niko na Dawudi yavukiye mu bitaro bimwe n'ibyo Luka yavukiyemo. Tuba dusabye Imana, ateze Imana harundi iraceceka natwe turaceceka. Nta kindi yari yavuga. Ubwo nibivuga Imana ishimwe. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo Imana izame amahasha y'abakobwa ngo barabibonye, ariko ntabyo ndabona nje. Byenda nibazana ubwo bizaba, ariko ntacyo baza bataza ndacyafite inshingano zo kurera bariya. Muri makeya rero naje kubaganiriza iby'urugo, mfite iyo experience y'imyaka irenga 15, ariko nanone mbere yaho ntararongora kuba umukozi w'Imana nagiraga inama abantu, nubwo nabagiraga amafuti amwe kuko ntari imbizi, ariko kameme hari utwo navugaga. Iyo umuntu atarajya mu kintu hari ibintu uvuga ntubyumve. Hari igenza nicara nkibuka abadamu bazaga kungisha inama ikisangani n'abagabo, ibintu nababwiraga bitandukanye na leta za none, ngatembagaze ngavuga atari komana ugira imbabazi kutanyishe cyagi, kuko navugaga ibintu nanjye ntazi. Umuseribateri kandi w'umusore bakubwira ibintu by'urugo ukihagaraho tugatanga inama, bimwe bakabona atari byo bagaceceka, ariko ntibakubwire. Hari igihe umuntu akubwira ibitari byo ukicecekera kumwubaha ukagenda. Hari n'ibindi udafata oseriye kuko utazi uburemere bwabyo, ariko uyu munsi maze kubimenya. Iyo umunyu wabuze mu nzu ndabizi tansiyo ibamo, iyo minerivare yabuze mu bana ndabizi kihaba, ariko iyo umuntu yaza avuga ngo nta minerivare mu dusengere, ariko abana bo minerivare se iya. Naho umugore iyo umwana we atagiye ku ishuri umutima we ntuba uri aho hantu. Umwana wawe kwicara abandi barimo bakora examen ngo yabuze minerivare, wumva wajya bwibarabara ngo bakwice. Iyo ukiri umuseribateri ntiwumva ubwo ubwo buremere bw'ibintu byinshi nk'ibyo. Wese agira aho yidantifiya famiye akomokamo. Nta Melikisedeki n'umwe turimo. Melikisedeki muramuzi?
ni umugabo utagira se na nyina waje kubonana na Aburahamu. Ariko twese turaha tugira ba mama. Na Hitirere yari afite nyina wamwonkeje. Murabyumva? Igihe Hitirere yicaga abantu, nyina yaravuga ngo mwana wanjye. Yageraga kwa nyina agateta nawe, ariko yagera ku muyuda akamwica. Umuntu wese yaba ari uworoheje cyane n'umutimbayi wa hariya mu nzira agira nyina wamubyara. Iyo mariage, ubwo bumwe bwa kera Imana yakoze ubwayo idaciye mu ba intermediaire, yonyine ubwayo ikamanuka ikarema umuntu, yashyizeho umugambi ukomeye wo kumuhuza n'undi mu parteneri wa kabiri bagomba kuzaba. Imana ikora ibintu yitonze, yabipanze muri karikire zuzuye, precision yuzuye. Imana ntiyibeshe gushiraho umuryango. Niba uyu munsi wubatse, niba uyu munsi ufite umugore, uyu munsi ufite umugabo, cyangwa se uyu munsi waba warapfakaye cyangwa warigeze umugabo mukaba mutakiri kumwe, ndakubwira ko ibi bintu byabaye byose kugira ngo umuntu agire umukonje, umupartenere, ce n'est pas le fait de hasard, ni muri plan éternel y'Imana, ni muri gahunda y'Imana, plan éternel y'Imana. Iyo urebye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere ku murongo, ndagira ngo adusomere wa mu mama ufite Bible hafi aho ngaho, adusomere, mikoro iri aho ngaho. Imwe 26. Randitse Itangiriro 1:26 ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Voilà, Imana iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. 27. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Maze Imana irabahezagira iti, umugabo n'umugore mu Kinyarwanda ariko bavuga ngo irema umugabo n'umugore, ariko abo baravuze ngo abantu bari uburyo bubiri. Uburyo bubiri. Uburyo bubiri mu Kinyarwanda bavuga ngo umugore n'umugabo. Komeza. 28. Maze Imana irabahezagira iti, Imana irabahezagira, nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda ku isi. Urakoze cyane. 2:18. 2:18 haravuga ngo Uhoraho Imana aravuga ati, si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamurondere umufasha bikwiranye. Amen. Muronderera iki? Umufasha bikwiranye. Umufasha bikwiranye. Burekeye aho ngaho uraza gukomeza nyuma. Ndagira ngo mbibutse bene data, Imana yaremye umuntu, irema umugabo mu shusho yayo, irema umugore mu shusho yayo. Ariko hari ikintu gikomeye tubona mu kurema umuntu. Imana yari ifite umugambi ukurikira, umugambi uvuga ngo urugo ngiye gushiraho uyu mugabo ndemye, ndaza kumuremera umufasha umukwiriye cyangwa se umuntu we bagomba kubana. Iri jambo ngo uwo bakwiriranye niko bavuze mu Kirundi, bakwiranye. Reka mvuge ikintu bita gukwirana. Ninde wari wambara urukweto rutamukwiriye? Ruraryoha, ruraryana, nubwo waba ari rwiza ruvuye muri Itali, iyo rutagukwiriye rurakurya. Muranyumva neza? Ikintu gikwiriye nikidakwiriye. Iyo wambaye ikintu kitagukwiriye biragaragara, kuko turabavuga butumwa twebwe kenshi hari iguza kubwiriza abantu ugashakisha ibijyanye n'ibyo wambara,
ukabona rero urukweto rurasarabama nk'ibirato bimwe bimwe byiza nkabibona nkabikunda kabyambara bikandya bikaba ari 44 je ni 45 akavuga kiza ari 45 icyo gihe nabaye 46 w'ikirenge cyanje kiravariya si ikirenge kivariya biterwa n'igihugu kirato kivamo voilà rero iyo nambaye nkabwiriza imbere numva asa n'uhagaze ku misumari kuko biraniya nkumva amaraso arahagaze icyo gihe ubutumwa bwanjye bugufi cyane abantu bakagira ngo ni umwuka wanyoboye abantu bakagira ngo yayobowe n'umwuka kabisa nanjye nkiyaranja vuba vuba nkabuvuga rero naho ndimo ndarwana kugira ngo ndebe icyo mbasigira nje gukura mwikirato ye kunyica singiye kuhagwada narangiza icyo gihe kajya mu mwuka cyane muhumurize musenge mwese bagasenga Pastor Safari azabarangiriza Pastor Safari akaza imbere kadomo kabuke ngajya muri biro we gakuramo wakirato uri mwiza ariko warumpitanye donc niko bigenda ikintu mutaberanye kirakwica uko niko bimeze Imana yacu ni umuhanga wo kumenya ibintu bikwiranye Imana imaze kurema umuntu mu gitondo Imana yacu icyo gikundira ni Imana izi gukora ikintu ikagaruka inyuma ikagikurikirana ngo irebe ko kimeze neza mu rurimi rwa none twavuga ko ikora monitoring na evaluation irarema ngo bwaci ikagaruka ngo ikareba ibyo yaremye igasanga ari iki ari byiza haleluya igarutse kureba Adamu isanga Adamu yahungabanye emotionere arategetse arakomeye ariko hari akantu kavuze Imana irareba ati uyu mugabo niki namukorera akeneye umuntu baberanye bakwiranye uyu muntu ni inde Imana iratekereza iravuga ngo reka muremere umuntu umukwiriye yari ifite shwa zibiri shwa ya mbere ni ugusubira mu gitaka ikongera kandi ikadesigninga umuntu igakora umuntu yarangiza ikamumuha ibyo byari bushoboke ariko siyo nzira Imana yagenje ku murongo hahandi ukurikira amamini dusomere kuri 21 itanguriro haravuga ngo itanguriro 2:21 maze uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma arasinzira amukuramo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cyago ubwo rubavu uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore we bakaramata bakaba umubiri umwe urakoze cyane aha Imana isinziriza umugabo niyo option yahisemo ya kabiri option ya mbere kwari ukurema umugore nk'uko yaremye Adamu option ya kabiri kwari ugusinziriza wa mugabo ikamurema mu ndi muntu umuntu yakwibaza ngo ni gute mu rubavu haba mu ndi muntu Imana ishobora byose no muri iri cupa yakuramo umuntu kuko Imana yigira imbaraga ntitwakwirirwa tubitindaho twibaza tubyizere Bibiliya irambwira ngo no mu busa ihamagara ubusa bukitaba rero iyo yabonye akabavu iheraho nta kitakora isinziriza umugabo irangije imukuramo urubavu irarutaya neza iruha